Halapain itu kafakamatala Honani feroa mafaingata Nono atawa ke fai ana Vetatalo moe hotu heilala Halapain itu kafakamatala Honani feroa mafaingata Nono atawa ke fai ana Vetatalo moe o tu hei lala Ewisai, Rafakapo, Amasimo ono fuloto Kaleo, Eleto, Namaunga ki e kai pono Naetoko, e ponua, e tu pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo fai o tupua Utulai na o tumatanga Matakau no re ka whakautanga Matangi mari e ko mawafahanga Utukalonga luko e hake anga Utulai na o tumatanga Matakau no re ka whakautanga Matangi mari e ko mawafahanga Utukalonga luko e hake anga Hewisai, Rafakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eleto, Namaunga ki e kai pono Naetuko, e fonua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo fai o tupua Lele moe mai ko mokotu Ko e whangelolo a halai walu Sia ko ka foa alo i talau Lo seo fatai situ a o fatu Lele moe mai ko mokotu Ko e whangelolo a halai walu Sia ko ka foa alo i talau Lo seo fatai situ a o fatu Ewisai, Rafakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eleto, Namaunga ki e kai pono Naetuko, e ponua E tu pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo fai o tupua Ko kore ke hufanga moa I he tala malo e whanua ka maenga hi tala whatapu kutope o ku whatapu atu me he polokalamani ke ata mo e whanga maari e koni ke whahoka tuai mo polokalama ko ia whatufonua fo ki he weekend malo e tau mao e whiwhini pia malo e ngahi ngawe kutope kulawa tau hanganaki atu ki he sāpate a pongpong ka ki muai o ku ma whiwhia ke whahoka te tau polokalama ko ia whatufonua fo I he whanga maari e koni mao pe mo i whafofunga Paula Piveni Piukala pe me tonga eki. Ko ia kua te taitai lelei, taitai loto mawhana ke te kimo tolu ko toa be, o kumo kau mai mo ki maua I he prokamani. Taimi te tatapu ko loto pe ke o anga taitai lelei, I he whafafunga Paula Piveni Piukala. Piveni malo tau mau e he whiwhini, pia malo e ngawe lahi me tonga na kohilo ko taimi ko toa be fo, ko taimi ngawe lahi a Piveni. Lava pe mo whanki whamarisi na holo e ahoni. Au mo whiwhiha ke Piveni, whiwhiha ke a tongana, tuu ko I ki hawani. Malo bisoba malo ma fa marie ko ia ku kore te bige ku fanga te be fatapu ko e ko toki tuk to muy mau I fia tabule e a ni o toki e ki to muy mai bo turi mai pe
Hoi mo ko tahi ke atu. Ka ke taki mai pe solo e ta programa. Ko ilo pe te kamata mi fe pe te ka ko tu oskoni nga I me mi fale ale he moni te pe mo. I si o hake he mitia. O tui te ke lawa pe o tataki mai e fia finson. Kau toki ta puni atu pe u mea o ke mau ki wha mahalala. Malapi te tā hanga koe whamatala ko ke whai, piventa ki sio pe ki whare area whanki I siu me ai, ke tā tawhi mai ai he whia whini ko hape ai mea lava o whakakato atu he tā taimi koe ahoni pe tā tala noa atu kia. Ko tui koe mea maha inga taha I he ui koe e whare area, koe ngā koe tau mua whoki na e ui he mo whare area he moni te, neonga na ngahi lao na mo toki tala noa kia he konga wha o si koe e whare area, kana e makatuunga whaka hono ui ke whakahoko ko ia hono whataanga I sea ko ia o e whawhonga ko ia tonga tapu ua pea mo niwa taha fitu pe ku taunga pe unseat aia ko e me ko e tau mua ia na uhinga I homo ui ki mo tolu ke whakakato ai ngā ue ko e pe mutu tu uni ko ia ai pure tolu whamauanga ko mahuinga ia whaka ke ta wakai aia ko sia whaki ai ki he mo whare area koe nei whahau koe moni. Tēnei ai whakaukau ai ua ai. Ai tau pehepe koe unseat, pia mo e resign. Ai koe to'o ai sea, whataonga e sea, versus ai whakawhisi koe ai whawhawhonga koe ia o niwa tafitu. Ai koe ngofoi mea ke whakene ua, ka ko pehe ke ta kamata mua I he unseat ka ta toki hoko mai he resign ko inga I he whakaukau ko ia o unseat ko to ma be piveni me he ki mo ko ia ke whai homo tālanga ko I whare area na hanga e he sea hulu mai ai whakaukau na le pehe ko whakakato eni ai o wui ki mo tolu ko whakakato eni tu uni whamauanga ke unseat ai ongo whawhawhonga ko ia e ua ki whare area. Pea ki whakaha he re kōti ai whare area, hoko koe tu uni whakawhare area, pera ne ngawe ke whailea koe resolution. Peka ne osi koe, ai koe ngai whai konga lala hena ku mahu inga iha whanongo ki ai, na ni hanga o mai ko mo I ai ke whakakate tu uni koe whamauanga. Ke whakahoko ai tu uni, koe tu uni nai whakahoko, na na hawa ia, pena tu uni, ke ai to'o, whataonga I hona sea ki whare area, peka unseat. Pea pehe lewa he sea, pea ke whakaha whoki he rea kōti koe whare area. Ke kau hono tohi he rea kōti, ko kakata whai tutu uni ko ia. Pea ni pehe lewa, pea hoko ia ko tutu uni whare area, pea ni ngau ek whare whapalangi ko resolution. Osi koe o mai koe whai, whai makatuunga ko mo whare area, pea hoko lea pehe ka kua mau mai tohi a ni o tafitu ko ni whawhisi mai e mi hono lakanga. Aia ko tonga tapu ua pe te tau whahoko ki ai tutu unika. Aia ko ngai ko loto ke taki ka mata me ai. Na lay off le rei mai he se ai foi whakaukau ko mo whare are ai mo uhinga. Ka ko ngai ko ia ko loto ke o atu ka tikoe. Osiko no le auti mai pe tala mai lewa. Ka ko inga ko unseat ko whakawhisi mai a ni ua ia. Ko ia ai ki te tau ngā ue pe ki tonga tapua. Ai ko ngai ko sio ko ki ai. Ai ko unseat ko ia ko kai lewa ke kakato foi whakaukau ko na ne hanga o fola mai ki mua ke mo whahoko mo whare area. E piveni ko haho o wakai ki ai ke tuunga ko ia. O ku mahu inga, ko haho no mahu inga ki he whare area ke mo hanga o whakakakato ai tuuni ko ia. Ai whamau anga, ki whakata ngai, ai sea ko ia, o e whakafofonga koe na nahala ia. Ko hano mahu inga, o ke mahu inga pe ikai, ko hano mahu inga, ki te mo tōru ka whafonga whare area, ke mo whakakato, ai fo I tutu uni ko ia. O be whaksolo o process koe ni. Ko tō kau ni ako ha whatahanga ke ansi te ata.
Ka ko me bena ni hanga to o toka nga he pe he go he sea ko tonga tapu o pe an city o fo o ni wata fitu o swisainia ai ni pe le va ko ke nga o ke fo ya ko nga go swisainia ta ko me fo no hanga go o whātoka nga he taimgogo nei o se ne moua he loa koti. Pea kai ke whaiwhahi whoka tatari bege o se tangi. Nā ku whehui whok pe waha mechanism. Pe waha whaunga ngā aue. He ki au me he whiri wharea rea o au geng. Ki hono wakai e o whiri pe koe whakailo e whiri. Ai o kei konga pe e processi. Pe koe tūtūni koe he whakamau, he osiko koe ai whakailo. Nai tae whakalao e ne hoko. Koe whakafofonga e ua noa. Koe ahua noa November ua noa wanima. Hei koe kui ngā rewa pe kui whiia rewa ai whaunga ngā oe mechanisms. Mahi noia nai tae whakalao. Harewa mea whalea lea o whaiki ai. Kono tikrea koe he ahotaha no ata fitu. Me whamauanga. Whamauanga tangi o ku tai whakalao. Pe o harewa ai ne uhinga me he lao o ku effectivia me he aho koe nei tikrea ai. Pe koe ha, koe ngā a lack of proper mechanisms, Sai, harewa uhinga kono whahifo mai me whamawanga koe hae ne implication ni. He koutu e kehe ono whahifo whamawanga, ai hala whanonga o e whahifo, mai hala whanonga e whawhisi. Koe whawhisi fo ke oku oange ia ki hataha. Ka pau oku whiemau pe koe ke whakawhisi. Tau pepe hange ko mautoluka wale waha. Ha mea utai whie maharia e pare mea pe koe sea tala mai lewa ke mou whakawhisi. Ka mou kei mao ko mou benefiti. Ai uhinga pehe kua ngai e ke koe mea. Pe ku hange whakahifo mo e ansiti ko hano dismissi hata hau more mo ne benefiti. Ngahi mea pehe ko ingo ki ai. He koe konga koe e kutoka ngau ki ai. He te ke mama da tol me foi processi koe whiri whare a lea. He utoton ke hoko pe ngahi mea koe ni ki he koe koha whakahino ia ki he kau quantitati. Neongo ka pau te ke whinga ke bribe pe te ke kākā te ke hū mai ki whare a lea. Pa te ke hao mao ho sea he osi ai whiri. Ka koe taimi koe ka tūtūni whakamau koe hae repercussions. Koe hae consequences. Ko winga ke hoko pe u whai tūtūni koe mo mechanism koe ko deterrent. Ke oa e hū mai hakau candidate whakaukau pe ke o mai pe o bribe mo kākā mo ngai whunga koe ia ke tō mai ai ki whare a lea. Kau toton ke nanga i lo i ka pau e mao au o whakamua i au e iai consequences. Pete nanga rewa a ko i a tō tangata moe. Ai koe me nau hanga o hake he nau whakakaukau bea koe maala tu e ansiti. O mahino ka au e ongo whawhawhango ni kau e ongo whawhawhanga ongo minister ko ni ongo minister o
Usai ia au pitau he na ngau e mo me pango ko anga tu e lao pe ko hala fononga pe ai ko me na hanga o piki ai pe he go kai ke an siti ka fo afisi ko hare vai ne implication ai ko o ange u benefitia o fa afisi e ki foi va taimi na ya wai ko taimi go na pe he fa mau go ti crea an lawful hai tu ngai fe le vai va henga ko fe va henga o fa lao ke ne mau o kai ke fe mau ke ne bui pe pe ko kuhinga ni ko kuhinga ni au kia fa foi tangata e solo ko kuhinga ni au ha mechanisms que no foi fare area que tau pe ko os me fili os imagino capaz de fai logo que moa ko me e hoko so ko ya me pe o winga e ko glauso right ai o toko mai pe ni to ti pen pe se a que pe ai que au kai ko ha foto tu ia o ku mau popo mo mau o to tonu ia que ta i mai foi mape folau e hala fononga fil fare area ina scenario que lava pe afra ilo koe o ti crea mai mi fa mauanga ko hala fononga ni fo ai pau ke pe fa foki mai ka to e koe ai u paanga ka to koe me pe he pero os ko ya ko ha he ku mandu fo ka fo ke lao filia he ka we lao filia he tautea mo pa anga pe mo nga po pula ka pau fa ilo kita fa ilo hia kita ki he bribery ai ko tutun ko fa mal tangi he wa fe wa taha he hopo ko wa fe wa ai u hopo tango ene pe he fa mau ko la fili ko ke fihia ya he me fa la ko nu ko tapo chapati ai ko hopo to wa taha he hia tatau ngata he la fili o to malava ke fa ilo hata pe ko ne pe ko ka pau osko ko no ansiti pa te frailo o ai o hala fononga ai mo panga ni mafe pe ko ta o tolu pe ko fratolo ua ko anga ko tu ko bribery ma he la fili ai ko hinga na o ha ke fale alia hai hinga ko pe he ko ansit pe tota kai fa fisi tota he ka paure wa ko ia ko ne anga aki lolo tonga pe ko lele ko hopo mahino pe ko hata ko ia ko mo wa fa fisia ai une ti nai le va e foi hala fononga mo consequences foi bribery eh ai na o ha fo na pe he fo ke ma vote of no confidence he wa fa lo tonga ke os activate for process ko vote of no confidence ai na do ton ke lele ia ke kakato pero grava le que activate ha foi process for lo tonga te ke kakato go ai vote of no confidence who foi process for o for office pe alu le vai hala for no ai fitu ke ai o kai ke usio ko me to ton ke hange ko afi mata poto pe wa ai to ton ke provide he fare ai proper mechanisms ke ngai scenario ben ngai atakai ben ngai usio ke Ke konga whake taha o ku whai whakia nei whai mea e tālanga na e ni ihe ka whafofonga. Na nau tālanga me ta whaaki ko ia o to tonu ai toko taha ko ia ke whaafis. Ai na nau tālanga whake whakaukau. O ku tau ataina, o ku whake ko ni stu tōne tau ataina. Ai taha ko toa be ke whaafis.
ai ku ha ko ku fit fa ko ni stutone ka ku ia hata ka fa fonga fale area ku fia no fo me fale area o ngofua ke ne tohi pehe ke eksea ka ke fa ha tohi pehe e ngata rewa e ne kau I fale area ka rewa ke te hoko ia ko to ta ha fale area ai ko ngai na feinga e ni he whanau ke kau tipe tina nau whenga ke o hake ta whaaki ko ia, ko to tonu ia ai taha ko ia ke whakawhis. Ko me are vai e whare area, ke nau whakahoko pe nau tolu e nau tu uni pe koe mea koni na mo wau ki ai, pe he tuku e koe na ko os whakawhisi ia. Ka ko ngā whako he tui piveni na toton ke mou ngāu e motol ke ma opoho mou ta whaako e whare area, ko tau ataina ni e tau taha koe ke whakawhis, pe whakawhis pe ia he ni tau ataina, ka koe ngā ka koe ke whakakato koe wha i o wau, ko tu koe, o koe ki amahen tohia na ia o kore mai ki sea, ko tu ia na kai ki asa mea pehe, ko awini ko whakawhis, me laka ngā koe ngā ka tu uni whakamau anga, ka ko kore atu ke o te mautu hela ia matono hono so hok sea, ko awini ko whakawhis ia. Na koe ki te kore pehe mai ta e tahaia, kun tamai pehe ko whakawhis o whakatatau ke tu uni e whakamau anga. Ka koutu I mahalo ke ta whaakia koe o toton ke whale rei I hange ko whamatala, toton ke whale rei I ai tutu uni ngā ue ia ai whale area ke malawa whakakato ai fwoi process koe fwoi o wau o whakatatau whoki me kupu o nono koe koni stuto ne kongo kupu lalahi e tau la pure koe whakahifo e whakahoko ia he whale area. Oia. Tawanga foke whanongo koe taimi koe ka uloea whakaloi loea. Ai koe whakaloi loea. E kumi peha whainga uhinga ke. Ka kai ke o mooni ia. O ai tawataina ke te whawhisi. Kana kai ke tawataina whawhisi koe ni. Koe whawhisi koe ni lo tonga ai lo tonga lere voto no confident po lere foi hopo. Ai o kai ko me o fai tawataina. Ai ko poini ko aku ko ne mo ui be foi processi. Ka te ke lava ko o te ala to ni ma tau pe ka fu engine. Lo tonga mo ai ngai pistoni be. Tuki ngai foi pistoni he me wala tu ya ke activate foi process for all ya. E ai ko kuhinga kai ke toton kai ke whakanatula. Ko foi process I ko nai. He ko pa ko mene ta ko solo ko hango fato ai ko to ore na autoria mamao me he fe piki take foi process oi fili ko foi process ko ni ko foi process oi fili fare area ko intention fo ko foi lao ko ni ke ne hanga malu ia fare area pe ai no pe e fe tu ko ai tu hau me hu mai ke ai ka kai that have the intentions the corrupt intentions ko taha pia ngahi mea una whenge eliminate ke ua te ke bribe yo wei I through ki whare area ke hanga o whakatau e vote ka kai o uhinga pe ke induce ki mo moko pe ta pulu mai po ia mai ki fo ki toi ki ai ta reso Oi. ka koe me ko ki ai o kai ke totonu ke mau wa afe o ko fa ama ia te maulava o fototo mechanisms ke mahino ki mo ke hu mai ko fale ale ko si lo ko ai hala fonoa ka ba fa ilo ka ba te mo ua ko pango to pe me pe ke nga ke te hanga o way up u consequences ki mo ke toki I campaign ke ha ki fale ale ai hene pe ko nga fo ke ko ma inga ko me ko ti solo ke o te tau hanga to o vale pe ko le foi process ya maduna ospe fili fu u petisi ni ko no fe hu ia ni falao lo to pe le me pa tal mai le va fa inga ya o guai na to ton ke na fo afis
Kapana fa fisi be o te ke fa ho po yo sai be ya. O mahal ko to ni o to ni ke mai. Ke tala no mai ai. Ka wi kai ko lo tonga ho po pa nga o hange ha fie mata poto. E kwang ko xio. Pe hange ha fio ngo ngo ai tamatika mo tamata. Ko poini o ko hinga o gai solo ke ai ha mea pau. O ai ke subjective anga i tau. Ke tau toki whakamakatunga pe o ko e whawhongo ni ko ki usai ai. E pehe ia. O ko whawhongo ko ni ko usai au ai e pehe ia. So ko taimia ko huai ko e unfair treatment issue. Ai ke au ko e mea au totoni ke mauhanga ki ai. Ko ene activate pe o e mea ko pau ke le ke kakato. Ko ni ko stala he ke whakaukange mea goni. Tala he whakamau he ahata fitu, whakamau tangi. Ko hono whiria he ahua noa, nai tai whakalao. Peto ke hau rewa ia tala mai te whakawhisio o effective atol taha. What is that supposed to mean? Ai au ne pure e taimi o toki tukoi ki tua. Pe uhinga mai tu tonya whakamau me aho. Nai tikirea i koe aho iau tai whakalao ai. O ku hold ai umea kotoa. Ka pau lewa te tau ngau ke mea ko ia pe ka pau tau pe he ko ke ava fare ale ia for a next 2 months. E ko kuinga e solo na to fa fish be fa te ko ka mau anchi te monite. Ko tala no ko ni ko kai ko fa pa e ko fa fufunga. Ko ta no ya ko mechanism he ko huinga fo ke o fare ale ke na malu i tu hau e fonua. Mo fa poto. Ai ka pau tau pehe ka pau toki ka pau nei toki ui ki o ka topa. Ai e ose ti crea fa mau oreva ke toki ui a fare area ke whakawhisi ai ke ansiti ai in between time o ku ke mau pe monu ia mo utoton u whakalao u mau he ka whafofonga. Ai ko mea pehe ko ungo ki ai. Fie mau ke wha maa pop. Ne kai fuka hanga maheni a whare area. Ai ha mea ke hange toki ai pe ia he nau whehu i whoke mea koe ki mua. Ai pe toki ai pe ke toki whahawakai ki ai. Ka koe huinga e kwhatana e whewhu i a koe he ono pe mai koe hala whanonga ke he o ngō whafofonga. Koe kusi o koe ke tae maa o koe whai processi. Viveni ko konga pokene o ku o lot ke foki ku o kwai pe mo oni ai i whakatara no ko kwai. Tau pe hepe ku wha hopo ma maha po ha whainga hia pe ko accident. Tau pe hepe ka pau ma o hataha ma whanki kalami kone mariwana. Pe hopo pe tutu uni ke ngai pōpula. O kai ke te ale tahia ko ko nau apiu tamai alu ia ki ha apai o pa ne tau tai pa tok foki mai. Pa ne tok tala mai ia te toki alu ki tori he osa hui ke ua miheni. Ko ne ospetu tu ne wha mawanga ku enforce leva he kau polisi e lao o ave toko taha koe hanga tonu pe ia ki tori. Ta tawa i bepe na e fie alu ia pe loa ki monau api pe na e fie alu ia ki ne whai whikau o tala noa ki ai. Kui te ange whai ngā maria koe os enforce lao ia i he mea. Ko tau hopo koe ni he kau kantiteiti he hala ia koe ia. O ku keke ilo ia he kakai whanua pia ko haa mea. O sta mai whamawanga ia ku hala ia pia ke whataanga ini ha. Pakatok whamu whare area amato o sa mahina nima. Aia e wahe peta hea koe ia i he paanga tuku hau. Ka orewa ke tō ki whai ai hano whakamalo. O guai ne kehe ana ia. Pea moe no molo kou tau whai he tau tea i hata. O kone o spe tau tea effective. Pakapai pe mai taha koe tau tea taha koe pangani mangi au. Ko kou inga o ku kaike kehe hek tau soatu o guai ai mea tutonu ke whai he tau whare whaulao. Ke ai ke pau time effective koe o ngahi tutu uni pe he. Tata tu whito ke he lao whiri. Ko ia moni au pitoi. Tau e konga pe mea koe. O tui. Ake ko lau fōu.
O tu na ke na o sai pe an si ti ngai tau mai ki mo. Ka na ke to ke ta hai u me ko ya. Ka fo o ya ka au pa ko hinga be ke aku ya. Ke provide ke le ti ke hala fononga. Ko foi process ko na file. Pa ko hinga fo ko mau hanga na ka ke filisi. O hinga ai au to ton ke ya ha me ya hange ko gulau. O ke lo ka pa e fanonga mai ka ka ti te ko ne hu. Ko consequences en ka pa e te ke private pe fa ilo ko mau. Pe ke ka ke o si hu ke o si vahe. Ko u consequences ko pa ke repay back. I roi ke te ha ta hai te fi. Mana tu ko no mau inga mechanism ko ni solo. Ko no inga he na gulavet ki mo ke pe ko li ko niu. Ko te mo ka lati o toko si ai educated middle class. Ko pau ke feila ya. Ai ko kuinga ko o nga he kau tato he vana polo ko tau tola he taha ke tau kau vote se vana polo to no nga me lai ka pa he ke ma lo he tau lao pe ko tau mechanisms ke ne hanga o titea ai kau quantitative me bribe me corrupt me nga me pe vana polo le va tau fare area ai ko kuinga te tau wiku leva ke ngai me pe ni ono mahu inga ia ko exio o to tonu ke operationalize ai ngai fe ma we lao pa o hangi mono ngai tu ni ke ke o ngake te whakamama o pe kita me kamata from the get go o whakamama o pe ka me ai me he ko te aga pana ia ha me pe he ne ke te whakata he ke te alo tufa mataika te tufa puha moa whainga me pe he tufa silini ai ko poini ko mahu inga ke tau hanga systematize foi processi pe ai ke kakato ka e hange nia ai pe ka ne fiala ke pe te kalos ki ta fafis hange o ke au ne ka pe ke toton ke fango fua he o hange pe na ulau ta mai ke te fafis effective al tolda o si ulai ve ve ka pa pe vai te fafis effective al tolda a ko si ai ko kuinga ko ke te mai ta mai ko ko sala mai va ma nga mo wa a ho au ti mi ai ko kuinga pe na ai ke o mo whaka hue foi process for o whakawhisi ka reo ko whakakakato he tene ti te meni ai ai hala whanonga mo ngahi mepehe vahe o ko benefiti he ko meni ku te ki whanga mai o te ka te utok whaeke pe uhinga ansi ti ka tau mo dismisi o ke alki api ka i te aha ngahi benefiti ngahi mepehe ko ako lau ke aha creativity pensioni po hai mea o hai ngai mea na wanga ai ko u me e o mahu inga i ta hanga ai u me pehini ke pau o tu ke Koi. He ko subjective kui o to ton foki ko me da pivene o ko le te pe ku e tala no atu aku io ko ngo i be ya Koi. Mahal pe ku o ko be ni ku na to mai ku o ke fu o sai be mahal ta fa aki au na fa na le ko ki ma ku na ta ma ki le si hi ka ko si hola ko ke te ha me ai hen ke te adjust ko sai be da ku nga ko le le proclama ka ta le pita ko lo pe ku o nga tu ke te ko pe me pa matala ka ko ngani foki o fai ke sio piveni hange ko ni na ku fa ai abita he taim na fa fisi ko me he kapneti o se ko tala ko hala ya na fa fis na uhinga le rei abita ai fa fisi ko ya pena onge foki en stay ke nga ke ka ore ke o se en tangi pena make sense pe ko ange helao e tutu un ko helao ke stay pena te fa fisi ko nga beni na ki fihi ko nga na to don ke te te pe fa fisi ke a ko na tutu un e fa mautangi
Ko ngā koe ahoi na tu nia ko koe o ku kei halai a pe. Ko ne o sia ai foi process ia fa mawanga. Kai ngā ka foi toloi a ta fa ko ia ku o kai ke uhinga le rei. Ai foi toloi ko ia. E ku ngā he ku kei le mahal kei le pe u wa he ma u mea ko ia. Ka ko ngā ia taha foki o ku fe mau ke whakapapau i holo u mea ko. Ko ntu he tai ni mi i he whakakau koe na mai he sea. Ko mo ia ai ke ansit ke whakaha he rea kōti a whare area, te hoko koe resolution, ko tu uni whakawhare area, ko niwa taha fitu, ko whataanga i hono sea. Ko hae ne tuu koe ni, i hene tohi whawhisi, ne whataanga i befoke ia i hene resign, i hene whawhisi. Ka whewhe rea kōti koe e whare area. Oku mo whakakato mo rea kōti ke asiai koe ko tu uni e whare area o tānaki ke hene resign, pe o ku whai aki pe e whai resign ko e whafofonga. O tui ka ngai whalere nei whai he o sono talanga i. O whakakau ai mo no whakahifo. Koe tūtōn whoki e kup tolua koe lau whiri. O pau ke whakahoko ose ne hanga o. Pau ke ne whakahoko mai ki e whare area. Pea ko pau ke whakahifo e whare area. Ai koe whai whakahiko koe whai rea koe whakahifo. It's a process. Koe whai process mo ia. Pe ku kamata i whē, pe osi i whē. Whai mea ko ku kai ke fu mahino. Koe o kai ko mea e ke toi hiki ni mai ke pe ke pāloti pe mauloto ke whaifo, pe ukai ke loto ke whaifo. Koe me, koe ke mahino leo pe koe hai fo i o wau. Whakahoko mai pe foke se apa o sepa, kai ke lau ha me kai ke lau ha tutun mai whamawa. Kai ke lau ha tohi whakawhisi, kai ke fo o pe foki. Ka koe hange pe ha no whakailonga. Ka na mau toi whihi pe koe hu koe whi whakawhisi. O hu e whakawhisi e tala mai koe. Aho o tolu taha. O whakawhisi ki a i koe. Koi. E ko tui mahalo ko o ku amanaki pe e kakai whanua te maulawa i whare area. Ko ngā ka te hoko whiri hoko o te whaibe moha ansi te ai moha mea. Ko ngā ke o te tau te whaupe he whai palapare ma te tau koe ni. Na uwhanonga pe ki he mea i whare area ko tui mahalo ko minister lao. Nane mea pe he o os tu pe tu unia he lao. E kai ke te ngofua e to'o nau sea, pe kai ke te ngofua ke nau whiri loto i tau e nima. Even pe ko whai aki pe ne whawhisi, e kai ke te lawa o li liwe whai tu unia whamauanga. Ko tuko ko u whamalanga ina e ongo mai me iha mō whare area. Pe ko hanga ko lau ka e mea e lau pe ke mō takitaha u mea ka toton pe ke ai ham tutu uni pau, ke mō fōwai, ke ko ngahe e sai e u mea ko toa. Ko ngai ni o ku kai ke whakawhakatanga ai tuku hau koe whanua. E ko ni le lo atu e nau i loto ai. Ko ni lahi ai pe nau wahe mai mea kei tō pe ai. Ka hiri koe ko tutu ne mea ke nau halai. Oia. Koe mahuinga whake koe sia koe mahuinga koe whakakata whai. Process e ansi ti ke whakahifo. Ono ai koe whakawhisi. Ne toko wei ua rewa. Koe manatui koe wharea koe lao. Kai ngofua ke toi whiri. Ke toi whiri. Ka koe ke ne tuhu i mai koe ke ngofua ke whahu mai koe koe minister. Ki wharea rea. So ke ngai hawa ni koe ki ai. E ku maari e mea koe ni solo. Manatui ka noa koe he hopo koe tani la. Tuni e lao ko pau ke whamone petitiona. Pa koe taim koe ne ke whamone petitiona ka whamone loya. O mai rewa e whauhi ngai. Koe ke tamahe lao ia koe whamone i handwritten signature.
Kai e tamai la o ia. O tapu e whakamoni. Ha agent. Ha taha ke whakamawhai. Ai u pehe. Ke au mahu inga pe ke whakamau process. O e tuku ke whakauhinga. Ke toku whakauhinga. E foi process ko tō pe ke alu. Kamata pe alu whakaosiono. No. Malu. Ostu ke ta whaki. Kamata foi process for all. He ko o hake po ko lau ko pe ko no fo me fale rea ko fa fisi o tu ata ki ta ia ki ha to fa hinga to me ko pe ko fa ko nei fa no fo me fale rea ko fa hif o hinga ke he e ai ko hinga ta ta e mo tis misi mo resignation ni na o hinga ke lo wa pe Koe whatongia rewa, whatongia pure anga ke nau whai mono kaya ke kulao, koe whatongia peo ki mou tolu kotoa ai kauwhare area ke mou whai ha whainga tutu uni pau ki ai ki he tau way forward. ka pana ke fa tonga i o ma winga ko kala ke foka fale area ko lao ta lao pea ko e pe mo mo timi lao e legal team i fale area ko me ko hanga fa tonga i ko na tolu yo to toni na hanga fa ma popo mai umea o fa foki mai ke ai umea ko hake talanga i matu tau u area i pe o reactive pe ka ne to toni na hanga fa ma popo mai umea ko ni ko isi weni na o hake ngai fe me aki fale area fe ma ke fa toka ma ke ke pe ko komit lao pe ko komit panga fa inga me pe ke foki mai o ke hoko atono nga we e ko ia ha mau kala ke mau tangu tu e hange ko kaulo e au no fai ho po kai to he kau kala ke o fa inga me pe o miniti e o me ko ia ke foki o fa o ai ko me ko sio ko e o kuia e role ke play he kala ke mo kau ngawe fare area e nau ke peki mai pe mo o mea ko o hake ona tala ngai ko mea foki o ko hanga o fa toka ngai ko hono ke hia ko a fare area pe mo kabineti pe mo fa mawanga ko kabineti o mau lao o atke na operate ai ko fa mawanga mau mo na fatongia na toke na hanga interprete rao ya ke frasi ono abuse mafai ko fare area fitu uia ke toki o mai o area ai pe te tau pe ko hai ai lao ke tau hanga fotutu ai ki au o mahu inga o pito ke tala noai ai ngahi isiu ia ko ne o hake pe isiu tau sio ki ai ko palpare mai pe ku hinga ia no fatu e lao ke ne fra si e hoko palpare mai ai ki au ko hei kai ke lava halao ia puna ea pe nofo pe taha no fe no office pe ha mane lao tai o mai ke raktala noa ke neanga o rocky fo i mai e ngahi i kamatai e ngahi talanga i ke o mai ngahi issue ke o felave i mo lao ia kai lava ke fatu halao ke maapo ko anga i fokau Mahalo ko mahina e ka veinga ko ia. Ko loto kita ki hoko mai mua ki hala whakawakawa. Ko te ko isi ko ni na ta os fa tala no be ai henga hi time ki mua. Ka ko inga foki e piveni ko time ko na ta tala no ki ai pe ku whakawakawa re vai e ka kai ko mahalo be ko mahina ka tu ku ka mata e bo solo vai isi ko ia. Ko mai ke mahina ko ia ku te ki ai pe. O mai ni ke kamata ko ni mo falere ko ni mo foi hu ko ni session ko ni pe mai tai ni mi pe o ku ke me pe e pale mi ai ko o te ke pe ke mau nga we ke kere ko ta ko palani ko half ka va
E ko tu ka tahai e mea ko haai ka kai ni I he te sio kia I he media ma social media ko na yanga fe ai hono ai ke ai ta whakawakawa te ke hapalani ka pau te tau talano ke langa hawhare ko pau ke ulak fe ma o palani ke o mai ko whainga whare fe te tau langa ka toki ka tau toki talanoa ke langa whare heke ke tau alu da tolo o hufi hawhare o tike ki teile tolo pe ko palani ko peito po ko palani ko hawhare ka konga ia kune o mai ka pehe whake he ni ihi he nau whanongo ki ai o kuhanga e pare mia o tuku hifo ai pare mia mo pure anga ko o si I he hufi koe o e halawhakawakawa ne tuku aki o ku te ke hapalani ka pau te ke hapalani mo oni be foke pare mia ia ko ni ka pau o ke fai ta palani ia pe ku o si mahalo ka takia ma tatari e ka taha langa o nau eke na to foke ngai fupa anga koe Amerika lahi ko ni na hanga eke ke totongi angia ka nau tol pa hanghange na kanseri pa hatu unga ku au ki ai ka ko ngai aku o ku mahino mai o ku kei palapare ma pe ai mea kone hafa ka wa fe ho wakai ki ai I he tu eta ni me kei lava e tau mea ko pe ku o se mahino ni o se ta uni te ke mau e ume ai ki he halfa ka wa Ko ia so. Mandu yo na ku race issue ko ni he ta ko si pe. Nai ke amanaki ko issue ai ko ha me ai he time na malanga pare mi ai ko ai sa ke ene o hake ai halfa wa hange ha meta of priority. Ne ke tui ke ka ne ke ma usia pa pe tuang pe ke fai fa ka pare mi. Na ya o huf na ma huf ai ai longe ho poke tan po e ne afio. O tui ne fa tonga ta ko toi. Ai fo fonga fi ai ne afio. Pena ko fa hoko mai ke mau tori kap ne ti mau kai ke mau e kele mau e palani mau me kontraktawa ko toki I palpare mai ni he tai ngone mafuri ai pure anga pe ko ha no mo oni ka utu nei hoko ai hanga interest me ko ni ko ye wilo pe fe o tupunga ne palpare ma ko ni o ku ka ki au te tau fa ma po pe me mo ni he o tu va veni mai pe e wai ke tui na hufi te ge hapalan ka eu tui na tan po te ge ai o te ge ke u fatala noa ke he pare me malolo minista que le hago ya pe mo minista moi que imagino go pe ko fe mau na uhinga go ke ko u tuiken tuisia ko ni tai mini o toi pe ai go toi ta fo mai ma pe kai ko tui ko isi u ke mo u fai du ton ke he ka to to no be ke na ku fatonga fo ke pe he ona fa ton ton ko hai na fa mo he konture ki ko ni ke au ko fe hui hala ko ke mau inga be ko hai na fa mo ko he ko project ya pare mia na ni hanga o mai pe ko pare mia pe ko pare mia ai pare mia malo lo ko winga ko ke mau inga he ko no inga ko ango tui na na fenga we aki ATP moi kele ke fa ma bo pe me ko ni ki mo pa to fai ko ai ko ke pe ke fa na pare mia malo lo pe kai ko na sai ni au hange une admiti e na e me ne na ke mau pa u hange une admiti e kai ke kaui ai o ke au approach hala ya ai ko ke au ya pe ta pe ko hai na ai ke fa mo nei
ka koe project a ko au na hu he malanga pare mia o malanga I koe me ente u fai e time de pare mia na ku fatonga I pe e au ia ai si e time ka ka nega ke ilo ko na mo ni jolo kai ke lai me tau kai ke tau ilo he na u fatonga ngai e au he time nei ti pe ti e hala whakawakawa. Na oposia he whahai koni, ai ngoni pure anga he ahoni. Ai ako opsio nei lahi pe na interest na tō, pa koi tau ja tō, hafua ngai interest. Ka nei lahi ngai interest he hala whakawakawa. Ka koutui, a time will tell. Tau teka pe he asi mai pe ia. Koe ke au koe mea koe ke unofa ho asi ha mea. He koe kātoa u mea koe ni asi mai pe ia. One way or the other. Koe. He ko tui mahalo koe. O koe taha hina ne hanga ia o mai ene comment. Koe, o koe puki tau ilo ki he mea mo oni. Kone behe ia koe tari ena statement e uitou. Hana api maafanga na as mawe area mai pure anga e ke fōu mai hala hono api ka na e toki di riu ia. E he pia ma. Koe ke ilo ko wat pao ke tari koni o mai he kakai ilo toni. Ka koe ngā fōu koe ke whangai ka lau kai mea koe ke ilo e po fe receipt moi proof ko ia ke hulu ke tau sio ki ai he umea ko ia. Ka koe anga ia e whamatala pau mo on nau sio na tolo he whamatala ko e ni ihi koe hana tolo apina e mau pe ia. Pe aku malawa pe, ko tau sio foki e biven ke konga koe ni. Ko taimi koko oku involai koko ai panke a mamani koe. Panke koe ni whakalakalaka i wahapure anga koe ni a mama. Ka tahalalahi koe ia i muri oku nau o mai ko whaatokoni whapaanga mai. He kai ke nau ngai pada po he kai ke nau vale nau toluia ke nau o mai hatokoni o kai ke ma opo u mea ko koe whakapepa me u area me u mea ko ia. Ko pau ke nau toki whai mea ko ia o ka pau e ma opo u mea ko whai ake area me pure anga. He kai ke tau fo i area ngutu peta tau monado i te tau hufi hala whakawakawa ko ngā ka whakawa e fia te ma atu matole fia. Ko pau ke nau sio ke u mea whakapepa ko mawe kere kere mawe ha. Panau toki komiti ke hawhainga project behe ke nau tokoni, he koe paanga tokoni, koe paanga te nau whakamore ki tonga. Koe ngai mea ia oku whihi holokoni he tānau hala whakawakawa. Kone ose tupe homo preanga, kone hao preanga fo o oku kehe rewa tānau, e lawa pia liriu. O liriu holo uarea, tau te ai fo o e mape koe ke fuloko sai mape koe, e lawa pe umea behe kutui e piveni he. Io, o moni a pito pe o whata noa koe ko tau tilan ma ngai I pangela lai. Pe hikai ke nau ngau ka leo ko mau e umea. Ka kou tui ko taiming ko play ngai interest. Mahana os mau pe ia he. Na e peki whakatala noa akpa mo I minista kele malolo. Na whawhonga toa tapua ko ni. Na e kabineti he taimina mau kabineti ai. Nā ne pehena na o se tolo e api koni na ia se aina. E na taimoi na hu mai ai koe. Ai se aina o hiki. Koe ne toe maa kone lisi koe. Me tau tata. Pane o mai mahu inga koe loss of revenue. Tuangi kele. O si koe na o se tolo kele. Koe loss of revenue he taime to ai he pure anga. Pero taimoi na o mai ai ke nau whakikia ke o hake ki o lunga. Nei, whainga rewa ministaia ko ni mone kau ngā oe ki he tawhako ni revenue. Ke maha proof me ai. Mandui koe nau koe paanga hou mai ko tō peha business. Pau ke nau to tong tuk hau. I revenue wea. O mai revenue. Mai nau to tongi. Texia nau tori ako koe ke wāko ni revenue. O ko kai ke ofi mea koni nau kreimi ke mea koni. Pana nau se tolo pe nau to ka kuhinga mo ko fatana fo ko hu ko interest nga interest ke fa foi tui ai a mahalo o taiveti le vai me ko alo fe tuke he preanga ko ni kai ke ko solo o kai ke uloto ke articulate me ko ni he ke ma ka to
e ngai mea mo oni he whekawaka pa mo isi ukoni. Ka kou whakapapau i pe e mau katoa e umea koni. He e tieni ko pau pe ke sila e umea pe te taula posio kono ngai fua mo no ngai ola. Koi. E piven ko pa o si pe go pe ke e ke mo ke pe guai ha o ma o ki ai i murini foki o ko langa mo development o fai ma o pe ia fai nga fonua. O wale pe ku na e foi feito ia i o kalani hen na e tutu ne pure anga mo kansol ke kolos me hala free e motorway o lunga he u api. Kolos me na te u api ke nga ke whakawhangi maari e no hoko ko e motorway me he wesite mo no fuki he sau te ki malawapuna. Ai o koe lao ia ai o ku ai ki he national interest ko me ai nia whakaruluku fua ke le rei ko ai whonua. Pe aku kai ke hunga ko ata taha turi ha taha ka pau ke na ware ale rei i he lao ko ia. O ku tutu ni he lao ko ni te mau hiki koe me ei o ave ko ki a si ke alu ki ai o mau atu pe mo ngai whainga maari ai. Kai tuange kere koe a hekufia mau ia ke langa e whonua ia halafukawuka. O kua halao pe he i tongana pe i kai. Me kup ta vale ko ni sudoneu ne o mai e ai mawhai koe ake pule anga. Kai aha kere. E fie mau he pule anga ke ne ngā e kua pau ke nau tatongi hui. Ai koe me ene whai e whi ngā we aki. Pea mo e kakai. Kua pau ke mawahe nau pau ke nau ke tuange nau kere whaka maho ingai mo nau ngoe ka pau kaha ngoe. Pau ke whetongi kere ka pau ke whetongi pe e ka walu o gouto o goe mea goe o ange nau e ka walu ya wheito. E ngai tofia e pure anga. Ka pau ku compensate hui paanga. Pau ke nau whelotoi ke. Ai ako tui koe mea e nai whai he pure anga ki e minister kere koni nai malolo. O ne negotiate mo ki nau tolu. I ha rate o acceptable mo ngahi whetongi api ke. O mebe ko mandoia na tō taha no aki kabineti. Ai hanga he minister o fo tu mai fo ya amount ke ngata e negotiation ni. Na ko be na ukore ke oua te na hanga lokai. Tala noa i be mo kakai he mama pe uhinga pe. Ko project ko ni le rei falu fo ke fonua. Pa ko tu e lava pe e fe mai no aki ia rate o reasonable. Ka o lokai ia fo ya amount. Pena Italia kabineti hoko te na negotiation ni. Pena u toke o mai ko no fai hono hufi. Katoa u mea koe mea i ki he aho ni. Ai ko whanonga u toi koe hala whakawawa o toi a whei. Pe toi tā maha no mape. Ki he foi ngai foi a whei koe ya. Nā osange ngai foi piko. O tawanga kue a whakawawa o ngā tonu koe ngake whasisi e kisite ni. Pakulahi pe u mea ia. Kai ke nauhanga koe tausio koe ke kapau pe he tō mui pa sasi mai tawhit miliona. Hamene kai ke nauhanga i nau tolo whakatonu ke taime contracta akai. Kai nau o mai nau tō 50 miliona. O top up ke kakai ko ni hanau. Ko nga ke he kono moni at the end ko pau ke to oia. He kai ke hanau whiria nau tolu. He kai ke ko o mai ko ni sutone mawhai ke pure anga ke nau to. Ko pau ke to oia. Ai ko mea veke nau ku tari e nau tolu ko hai ai totongi hui ke oia. Ai ko kusio nai mi maange pe hono whakarerei ai totongi hui ke ngai kere. He toi ngahi toi riti sain mo e whetari aki koe. Ai ngahi contractor. O tui. Biben ko tui mahalo o mahino ai whakamatala koe ni ke he mea. Ko ngahi koe na te tau wange ko lau tau teka pe e toki hao pe u whakamatala ki amui.
ke tau toki wakai ki hei ki hono whai ki ngahi isi uko ia. Koe ke taki wha ausa ki mua ai lis kele koe matatoa, koe ngai ka venga mo tua peni, ka koe ngā ku hange pe ku o ku hau pe he trend he tai nimi, koe ngā koe umea ni ku hake he tai nimi, koe ngā ai lis koe ni, koe ngā whaka ngahi information koe o mai. Koe ngā koe, na mea pare mia i whare area na ne pehe, koe lis koe ni i matatoa na e whakahoko he wafe tahanima. Pea sapolis lewa, ai na whakahoko lisi ia me he mau api, tau pe koe tui, pea moe poate uhila. Pea koe wafe tahao no, na sapolis lewa he tonga pawa ki he meiteki. Ai api koe matatoa, koe mea ia e pare mia koe i whare area. Pane pehe lewa i he wafe wafa, na e tāna ki atu moe tukuanga kasa i hono sapolis ko ia. E wafe wafa. Pako e wafe wa no eni, ku hangarewa tutuni kabineti ke kansele saplisi, kai te whai whakatala noa ki he mau tofia, ke lisi hangatonu pe e he mei te ki ia, me he mau tofia, kaka ke te alu ia ki he, ke pote uhila. Ko tuunga ia koe ai he tainimi, ko e ke whaka kia, ko fe e lisi, me saplisi ulaki, me saplisi ua, ko fe me ai na uhinga ai ai topu tāmaki ko ia ai mautofia, o uhinga ai e palaparema, ko fe me na e whihala ke umea ko ni, ko lisi waftahani ma, pe ko saplisi waftahao no, pe ko saplisi tāna ke wafe wafa. Peko hange ko sivi ko koe, e wha sivi ko koe whika mo mea, peko all of the above. Ko ia. Kai ke o ku lai pe me e koe ke maapopo he ngai whamatara, he ngai taim ke. Nai uhinga kua ngā ko eke ke whamarala, he ku whanongo he press conference. Nai pehe nai lisi he waftanima, pea sa pulis lewa he waftahano ki he meiteki. Pea koe poinifo ki uhinga isi o mea koe ose langa u te ke hufi. Pea koe tala noa koe tau whanongo ai o houhawe ne a fio. Mahino hake os langa koe langa hono tofi a kanega ia hane a wea ki ai. Ai o tau tui pe koe katoa e u lisi ia mo saprisi na e fie maari pe kai. Koe foi saprisi koe ne ai he wanoa wafa ki he meite ki o to'o ki ai koe ai e kai ua koutu koe saprisi ana ni hangau. O nei tuptama ke ne afio ai ke au me bang fo ke kulak fanongo go he press conference na elisi he wa fita anima pe sapuli he wa fita hano pe ngata ai ka pa wongo ile wa o hangi hangi ko palpare mani he tai me pure anga wa kilisi ai ke au he xion na o ki mislead na lo to ke le fai. Pako taim koe na e kai whare rea pane toki whakakau mai ai wa noa wafa. He koe mea koe ke na honga whatonga ai pe ko os whatonga ai nea whio ko os malolo a akilis. Ka pau koe na uhinga koe na wai ke he sapulisi wa noa taano. O houhau ia akilis. E lo tongo ea kuneo si ilo de rei ko os pekia tātai koe ia. Ai na wongo ia pito ai hange ai ke tuku aki ki ai he kona mo ni ki au o kai ko me o fai o tutama ke ne afio na ia e he raki ko foi sapulis ko ni nei na nau pehe na tu se foi e kai ua ko pehe ko fale ai pe to ole vai e konga na sapulis pehe kasa tu kau ki fok yang ke me ko ni anga ma usi ago e na ilisi he uhila e kai valu tali le be ne afio pe nei fai pe feloto ye ke langa
ai fu fare ko ya pena hanga pe he koe kasa koe subsidiary pe koe ki business pe ia ai uhila ai nei sublis pe he uhila ki he kasa ai ki konga o fotu ai kasa koe foi fotu ko ya ko fua pena o vai ta miliona ai whakamore ke fotu ai ko nau mai ngai mea ai kasa koe foi mafuri ko hanga he pure anga aho ko ia o to'o ai kasa me ai ke lisi he meiteki ai koe foi me ko na pe o go pe na tupu ngai ai palpare magoni o te ke hufi ai uloaki o ku loloto fo ke me agoni solo koe fatala no koe me minister kere koe aho ko ia koe aho pe koe na ne mau koe tup tama ke na fio te ke o anga to i fa fisi mai le vai koe ne finga pe nei ake koe ne ongo pe nei o tup tama ke na fio fra ta le vai kai ke to tuli tonu ia be me ka koe sequence foki ai mahuinga koe sequence na nau tō ke he wafe wa tolu wafe wa tolu nei fai ai tō ke o fai tohi mai koe ne a fio o pe mai koe ongo minister koe je toi falala ki akinawa more ku lose confident ni pe koe je toi mokoi pe fai tohi de wa pure anga a koe a pe atu koe ya o mafai fa koni stutone a koe pe koe ongo minister koe na ke tuptama ki ai pe ke more ho confident ni o ke confident ni pe au ki ai wafe wa tolu ya malo lai nei au o top November wafe wa fa o whakahoko e foi mea koe whakahoko e foi mea koe ni pa fotu rewa tola ta ke lis sapulis tola ta that is an insult pe koe retaliation he lau koe aku ka pau koe na eke au eke pare mia pena ne iloi mea koe ni he time na mau kabineti ai hamene kai ke hoko ko ai se da mai ka kai ne iloi kai ke o ko tui o takihala hono ai ke pehena hoko i risi ma sapulisi time pure anga krisi ko tui ko takihala o ko tui o ku tonuange ko tuptama ke ne afio i he nau foi sapulisi ko ni he wano wafa o tui ko me tonu kai ke ka wange pe ko lau solo tuku pe he te tau he hau pe mea mooni lahe foke mea te ke tau access ke information ni kau ni he mea na kai ke mau access ke ai kabineti he time na mau kabineti ai ka ko tu fe mau ke oktoton ke provide information ko ni ke fare ale kai ke ka tuange pe ke tau te kai e na uhinga lahi e panga ko o ke whakamala ala na ku whanau au he press conference na mention ya ke pe ko lisi e wafta anima pe sabrisi e wafta ano pe ngata e tala noa ia toki whai ora pe ka ki au o katoa ngai fo lisi e wanoa ta anima wanoa ta ano ko tui ne kai ke whaka tu pou hau e ke ne afio ko tui koe mea nei whai he pure anga aho ko ia he wanoa wafa koe mea ina ne hanga o trika ai isi ugoni o whepaki a koe mai pure anga koe aho ni
Ko te mahalo ko mahino pea mo ka venga ko ia. Ko inga he te tau whanonga atu pe. He utika i ke lava solo vai palaparema ko ia. Ko tiko e hange ko mea ko e pare mea i whare area. Ko solution ni nia ko nau whai he kabineti ko ni. Ko nau kanseri katoa sapulisi. Ko ke ilo ke tu ta whakawhala pe kuanga whewhe e mea ko ia. Ko nau kanseri katoa sapulisi. Kai to e lisi fo o hanga tonu pe ai mei te ki ia me he mautofia. Ai ai konga ko ia. Ai ko solusine ko fai he kabineti ko. Nika ko mau sai ke tuku pe pimen tuku ai foi ka venga ko ia. E tau toki foki mai ha taimi e mahino ai ko lava solo pe lava hufi. Ai fufare ko ia ko slanga na nga pe o fa pe ke ki va ve mai na fai ku te popo fare ia tai anga ki hufi ia. Nganga na to lo to ko nganga na hi foi ato au fi ia me me a ne tu fo lo a fo ta nga we aki ke hu fi e piven ka ku nga ka mahal ka va te a me ke loto ke fa ka to ke ta por kala mai fe fin pa pa ka ku o tu mahal te ta fe unga pe ai ke ha tu unga ku ai ho mo fare area te mo te fo ke a fe ki fare area I he ne tu ko he tai ni mi O ku mau whake moni te. Ai kore whake kau whawhawhonga. Ke te tuanga nau taimi ke nau o lau. No moni ana solo kai eu te fu heilo. Ke au koe ngawe koe ngawe koe ki whare alea koe ngawe kulai. Ka ku hanga whatonga e mata vai vai koe whakamau popo. Oi ngawe. Ka koe palapare mai nia ko lot o ko ulawa si o ki ai ko tuite ta toi foki pe ke tō piki wena ta he ta polokalama hoko. Ko ulawa si o ki ai ka pau kai ke lava o alaini a whare alea. Ki he ui o ku whai mai me taloni. Kai pe te lava pure i le lefono ane. E lau maari fo ke motu ane ko e tau put in place a structure. Pe ko a mechanism ke ne ke operationalize e pure le le. Accountability. Ko si o ko e ke fotunga ko e taimini. Ka pau e tuku noa i ke tau alu pe he tafe o e mea pe ko e kai ke te a mea e te sia. Kai u toi tui e te a mea te sia. Ka u mahu inga ke whaiha whakaton ton. Ke aonga ko si o a ku ke e o na ulau. Ke tau sikalamui. Sikalamu. O ki he angi me he taloni ke pure i le fonua. Pau ke tau structure whakarerei ai anga tō ai ngahi i mawhai pure ko ne tolu ai kabineti whare area pa mai whamawanga pa ko tui wai ngahi i ui ki he pare mea ke ne whahoko mea totonu ui ke he sea whare area ke ne whahoko mea totonu pe he foki ki he whamawanga ke na whahoko ai ngai mea totonu ka utui te tautoki tala noa e pe mea koea. Koe mea koe ke ai ke pehe ke tau hoko atu pe i he anga mahe ni mo e ka tui maha ki I motu mai ai telefoni, motu mai telefoni pe me he whafofonga. Ai ku ida pe ku o sene maka pe ko e motu pe e networka pe ka taha tā ki ai. O hinga ai ki motu ko ia. Koe na ku te moi mai pe piven, ka pā kuonga tu pe. Koe. Ai koe ki konga pe ia mahalo koe. Ka ku maa mai pe ki he nga koe whaafakarea koe mea ku maa o mai ki he tau mui koe e tau polokala mai pe fin. Pa ko wha tau anga pe na e ongo le rei atu pe tau polokala mai ka tiki motol.
ko si lau pe ko si kakata pe proklama tu ke kate lock in mai whafafonga ton ta fitu I he laine ke whakakato ai whama o poko kune whai pera pau I ki kai te tau ngata I pe tau proklama I he whiawhin ka o ata whainga maari ke ngā ke teu teu ai pe tau sāpate ai pe tau hoko atu ke ngahi ngā ue ko ia o ke kau whamalo lahe te mo tole kai I he lava ko ia ke mo kau mai mo ke maua I he proklama ko ia FATUFONUA fo o ki he weekend ai ko I siu pe ia kulava ke whahatala noa ki ai pia me I whare area ko ngā I siu ia na o hake I whare area ko ngā ku o atu pe ke lava ke whakaloloto ai mo whamama ai wakai ko ia ai whafafonga tōnta whitu PAULA PIVENI PIUKALA ko ngā ke ngā I siu ko ia ke mo mata ki ai ko sai be ku lere whare area hui ka hau ko tui nea o koe ki hui ke ka hau ai be mga I siu whaparikare ke he lava o hake ke tau wakai ki ai mo tau mamata ki ai ka ku whamalo la het ko tiki mo tō kai whamalo foki ki he whafafonga ia PAULA PIVENI PIUKALA I he ke mau taimi ko I loko mo I loi pe ko tau proklama koe ki ha taimi pau te mato e tuku ki ai o tatau pe ia ki mau a whatalo os ke ngā ku whemo ki nā atu e pe ata mai e ko hape taimi ata e koe whafafonga au ku ma whenga rewa ke tau proklama na ma whenga I whaftoa ple lulu ke whahako proklama pe na ki iai palapalema whaka teknikare ai ku tō mui mai ki he proklama pe whamou ia te umea koe ke mālohe interneti pe tu ana ko e pe te fiu tari e ke huki loto pe I ku tolo I mai koe ke he whiawhini ka mo ka taki pe ko o koe e notice at ma o pe tau proklama I he pesi I he tau pesi Facebooka tu ke he kato ki toloi te mato ki notice tu lewa ko ri whamore morea te ke wiki taha pe koe aha koe toloi ki ai ka koe tuunga koe tau proklama ma whinga pe ma lirei taha ke whakahoko atu e tau proklama I he wiki ko toa pe o tatau pe koe ha aho e lava o whakakato ai ka ma whinga pe ke whakakato atu ai whamalofo ke tau koa sponsor koe ke ngalo I te au a ki mautolo ku mo tokoni mai ke tau ngai proklama tau fito ki he South Pacific Loans ki nā tolu ko ia finance laulo taha ko ia I loto Okalani New Zealand o kui ko South Pacific Loans o nau tokoni kia mo ngai fie ma o whapaanga ko toa pe tatau pe ko ha ki panga sisi pe panga lahi pe kumi hao mea lere pe kumi hao api te tokoni ki ho family to tongi ha ko ho whanau lava le rei ko toa pe ia e South Pacific Loans I loto Manukau fika woua I he Cavendish Drive te nau lava pia whahoko pivene kuongo tu pe Iyo. Es mana ta mai ta he go motu ia. koe nau alo pe koe ke nai tātu ha telefoni pe koe motu ho oso maka ka ku sai pe koe nau ke hu mai ke whakakato ai pe whama popo koe ia tā proklama Iyo, ko ia. Kau sai pe solo ka tau toki hoko pe hui kau. Wange ko lau ku whe mau ke whakamao popo pe ngahi. Ka tau lava o whakatau le whanua. Ke au mahu inga e angi mai ke whaitotona wharea rea pehe ke kapineti pehe ke pule I le whanua o hake ngai whakalufua. Ai u toton ke whairewa e whola haka e ongo whare ko ia. Ngahi mawhai I tolu. Matuko whakatara noa whoko ngahi mawhai tolu o ku tafe mai me he konisu tone pe mai ne afio. Ai kapineti pe mai. Ai ko toni ke nau whakateki me he ui o whai me ne afio pe mai konisu tone. Ka koe o ko amana ki pe ke mau hu ko ni he mea ke mau whinga ke whakaton ton. He koe whare taha pe. Kai ke utui to ton ke peheni. Ke longoa ai kakai tai whi maari e ne afio. O geanga e mau whahoko whatongia.
me ngahi mawhai e tolu. O tu vaveni beha taimi ko. O maapopo. O te geipe ke more kwa manaki au pito me. Ka koutu hanga he foi mga whāgo ni o hake ngahi mea nei kai ke tau amanaki. Ka te tau wako ai ke vave angai. Dui solo koe. Ku kai ke aha mea e whai ngata ke o tua. Nei me la vea fisbai kau isleri. Me ispite ke nau foki ke whanua e tala wha. He foi fispa pe. O dui uhinga te tau pe moe. Moe tau tō ohi koni e whiinga ke purei le re whanua. Kai ke toha whainga whirio i mua. Mea ka koutu o tō koni lahi mea koni hoko e aho ni ke neanga toi o mai o toi māmangi. Alfu kataha pe ono whakatautau le re ai whanua ke purei le re i mua. Mono ako i kakai. O anga i psio. O hala whanonga pe. Moni lahi apito, pimet koe hanga ko lau koe mea, ko tau tui peko tau ami holo koe ni, na tau wha ampe ke hiriange e tau ngahi, pe fusia ki holo ngahi ami holo ngahi mea koe ni. At the end, ka pai ko mea ia ke purei le rei, ke lava ai o purei le rei ei, ai tuku hau e whanua mo e whanua, peko tu e aonga e tau ami holo koe ni ku waho ko. Hange koe ku ke whamatala ke, ko mana tui foki ai, Patala mai he whakau whawhai ako lau te whasapate koe alu koe me ispiti koe ki hei whanua tala awhana e fui hala lolo hanga ton pēk wawe. Kai ku kuna e whakahe i takai halo natu ko mea nene ton ke ai mai nuku tano whakaloto koe ni. Ko nega whahe i halo nau tolu mui mea koe tau ke mui mea koe mate pia vai. Ko ngā mako e palani peke pehe kana toki lava alu. Ka pana nau lere hanga ton pena mahana nau ilo hala. Pana hangi o tai nimi e. Ai tau mape pe tau tai pe fai mape ki tau te me hanga tonu pe huki loto ka ku kana kai ke pe he fai tano a tu fa don mai fai kau e fai tano ko Ko ia, tau whakakau fu tau tōria ki. Ke tis auti pe mea ka tau whi mau he tau pereti. Hangi ni au ai pe ke tau mohe pe o āhake o kai ua ke te kai ke aha taf pupu hai moa. Moa whi lau. Ka ku ange ko whai tānoa. O kai ke whai ngata e ke o tua ke ne fispa i ke tau mafuri pe me heki he. Ka unehanga o taki holo tau tolu he futoa whakoe ni. Ke ako i ai pe mo tau tolu, mo tau mahino, mo tau mama. Ka toa mea koe ako usio koe. Ki au koe whonuani, pe koha whonua pe, o pau ke tatake pe mama. E lau ka ri kua niu, ka pau he ikai ke toko lahi ange, ai educated middle class. Whaka o whate tau tala noa te mokala tia tatu. Pau mahino ka au, mahino ka tia ko lava sio ke feila koe te mokala ti he ngai whanua e Pasifiki. Solomon e Vanuatu ha amoa o fish. Ko ngā fo ke kai u tau follow be mea ko mai kau muri o. Ka kai ke tau whakakau. Foi mea au whai o tua ko pehene te ke ngā we. Ngā we i tongani ke tau whakakau ke tau pure i ho tau destination. Tau mui pehe mea. Ta koe foi ako mauloto ia. Hau na toria ke force fit ia. I Solomon koe whakapapa ka kai ke nau tuku whahalomba mai. Ka kosi take over he te mokalati. Ai koe fukau hou eik fōu e nia he kau whawhawhawharea mo kau minista. Na wa mai pena tolo kumi peho nau masiwa. He ngai fu tuku hau e kakai. Kai jaha me e ola ke kakai. Koe angai kusio. Pe ilo ave ai pe ai Pasifikine au ke. Kai o arewa ko tau hanga o whakotutu. Ke tau alfu kataha mo i mama e kakai. La hange tau tokangai kina.
ke hoko ke ia isi o mai fa mama ke kakai o isi o mai fa mama ke kakai kai o mai peki konga o hange kon ku tau sio ye mai peki konga fa kakai ko vaka al fai ko ta ko ku al pe ke fai ko ka ko tu pe o ko ke pe pe ko hala fo no nga pe ni ko pa ke tau fo wai va venga tau mai no me ko pe tau si ange ke anga fa fo tu ngai ho e ki ke ngai me to fo mai ne fio ge ai me pe ke au fo ke solo ma inga ke tau pay attention ke me ngani he kapau te ke fe hui ka ko pe te ke fe hui ka ta pe te fe hui ki ha fa hinga ka kai pe ko fe i he pare mia i he fonga fili ko ni ai go e toki te ke toki hoko pe ko ha pare mia i he tau whainga fonga fili ko ni o i he whakatau hosi. There is no honorable way pathway peka road map ke hala whanonga i hata o hoko ka pare mia ata den whakatau hosi. Koe whai monia ko he tau current situation ni. Aia ki au o kui kai totoni ke tau tangutu ai. Koe totoni ke tau mohe heni. Totoni ke tau totoni ke tau ngau, totoni ke tau whilau lau. Ke o ngā ke whakatonu tonu. Heu tau o silama pe o tala hala whanonga koe ni mono i kuanga. Wange beha tau toha fu manioke pa tau amanaki. Koe manioke. Ai koe tau toha fu manioke pa tau whakau te tau. Kai fo i ufi. O hala ia. Ai ko tui o tonu ke tau. Toi nofo whakakau kau. Ai mau inga. O tui pēo koe huinga pe tau he mai tau tō koe nike. Ke whakavawe i mo whakalakalaka i mama me mahina kakai. Ianga no. Neongo tau fie inu ai pa tau inu tahi ai pa tau. Ka ki au ko kisi o koe. Koe anga ine whakatutu ai o tua ai no tau. E ko kai he no fo ba o fifili ai o mea o ko ne kai ke ha whahinga amanaki e ngai mea koe kai ke ha te toki tala noa mai he whahinga o koe mea nei o swai tala noa ke he hala whakauka vai ai ta ui e fiha ki mua nei o swai ai nei o si ai ngai interest ia iai pa koe uhinga e pe ngai mea koe kai ke ha te au si ai mu noa pe whakaukau o mai pe taha kotoa mo whakakaukau ke pure i le whanua ke ta koe ke pe kai ke na mo awen ko i whare are au ke i lahi pe me au tok tala noa mai kau tāpuru tok tala noa mai ki kau puate i whē ki tala noa o tok whatonga ia ke tau kula e me o hoko pe he pure anga ko i hako au si a ke ki ai o mai ngahi insight ai ngahi interest ngahi grupo mo ngahi o toi whairi fia kai ke tuange tau teka unfold mai pe o mea koe ni pako tu e tokoni e tuai pe ke tau whanonga ke kau o whatson O whātu viven, malo apito e mak whainga maari e whewhin, ta toki siho wik tahau. Whamaloa te kainga he lava koe ke mō kau mai, he tau polokalama he whewhin, koe ni ko lava e tau polokalama, ka tau hangai koe lau koe e lotu, ka tau tuku mo oni eni, ai a ku na te whoki mai whakafofonga ke whakakato koe ia, ai whakaosi koe tau polokalama. Hangai koe na aku taranoa ki ai, koe tau whaosi ene polokalama, koe o atu penga he kau taha koe ia, ko nau loto le rei koe ia, ke nau hanga o sponsor koe tau polokalama, ke whaosi a ke tau polokalama. I pia whini, mana tu iange, koe teu koe tau sāpate, ka tau toku whelongo aki pe, i hewe ke ka hau ka mō mea.
si